Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek ule December ni som le pariat ania tuntuma hian thu thar rang kan ngai thadona chuti rual chuan heng thu thar te hi December ni som pasari janlaya kan la khomani ti kha lokhrema sata ilangin a thome Myanmar lam thu thar kan ngai thlang ma in thu thar dangai thlamma sate ang North Korea a nuih khap ani December ni som pasari kha North Korea ruai tu lui Kim Jong Il thi cham voi som na ani a hemenia tanga ni som chung chu asun na le za na entirnan North Korea mi puite chu an nui tur ani lo hrim ti thu pek an chua mi mai hemi hun chunga nui te reng chu riat chua an ni chuan na taka rem tur an ni hei mai hi alani lo in ti hlim na lam chi reng huai hot phal ani lova in chung bungrua leitura bazara chua po phal ani lo picnic te birthday lom te zu in te mithi vuina in khom nei te po phal lo bur ani an ho tu pa thita kimathi cham hi ser aloni photo thina hemi hun chunga phal lo thil ti te chu ram phat san ang hialangai an lo ni to thina man an ni in an pilbo mak zel ni in North Korea mi pakhat chuan a soi tuntum phei chu khuwa khir na hi anti khau zual hle don nia soi ani China le Russia ten tho dun zelan tum China le Russia te chuan khothlang ram te chet lak na nolin ram pahni te security ti thatna konga tho dun zel an tum thu President Vladimir Putin le Xi Jinping te chuan video call an neya soi dunin tho dun zel an tum thu hi an soyani niriat kalta khan Russia President Vladimir Putin le US President Joe Biden te chuan video call manga in biak na an nei to a tuna ero khothlang ram te chet lak na kal zel chuan Moscow le Beijing te chu in nai zokin asia mani tundin muna international forces te democracy le human rights toktara mangin China le Russia ram chung in rel bol na in rol na nei tumin chet an la a international law le ram in lai chin na kal phung te rong takin an rabbet ani ti in Xi Jinping chuan a soi China le Russia te chuan ram pahni te interest hum him nan omzenei zokin an thok dun turani atibok Kremlin aide Yari Isakov chuan si chuan khothlang ram telaka Russia security thazok aum theinan thlop ain huam thu asoiti in asoibok heiba ka hian ram pahni ruai tu te chuan tun hnaya din military alliance aukas ti mai Australia Britain le United States ten an siam le Indo-Pacific kat Australia India Japan le US tena an din chu an du lo thu an soibok China le Russia te hi khothlang ram te ne na in ngir ngau na nei mek ni in China chu human rights chungchanga le Russia chu Ukraine laka aril ruput manga wangin khothlang ram ten an nor na sa hle ani Putin a chuan tun hnaya Biden ne na anin biak na chungchang Xi Jinping ne na a hril fia bok ani European leader te chuan Russia chuan Ukraine laka chet lak na anei ani nga chuan aman atel sang hle don ti avawin hei hi Russia in Ukraine ramri naya sipai le ralthuam a che khol wak wangani Brussels a European Council summit nei huna Russian aggression laka in thurwala malak na tur ruwa manna siam tum ania heti lai hian Kremlin chuan Ukraine run tum anga an chu anachu anol thung Western intelligence te chuan Russia chuan Ukraine border a hian sipai nuai khat vel ada khom to ni in an soya Ukrainian thunei tu te chuan Moscow chuan January thatop lama Ukraine chu run man atum ni in an soiboka US official te chuan President Putin chuan thutluk na ala siam le siam lo an chian lo thu an soi thung Chief of the European Commission chuan Russia chu Ukraine ne na ramri a boruak ti so sang lo turin angena Ursula von der Leyen chuan Russia rek na tur ruam man na siam lok sa ani to thu soin in ngai tu thei chin zong kha kan thur bing vekang ti in asoi Russia hian Ukraine laka
chet lak na ane ani nga chuan aso khok chu anavia wang ti in Ursula von der Leyen chuan a soi EU in shrek na arua man te hi eng tenge ti chian alani lo chungin Nord Stream 2 gas pipeline Russia atanga Germany ya gas pek na chu atel ngai turarin ani France President Emmanuel Macron le German Chancellor Olaf Scholz te chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky nena Brussels a in biak na an nei nuwa Russia nena in biak na nei nge angai antiboka Ukraine President chuan Russia in chet lak na anei ma nge in khrek na kalpui ni se ti in rotna asiam thunga chet lak na nei nuwa khrek na chuan omzia anei tamlem lo atibok Scholz chuan Russian Ukraine border in ngir ngona ommek chu angai event takzet thu soin territorial integrity bo chiat na a omani chuan aso khok anak khopang ti in a soibok heti lai hian Russia Deputy Foreign Minister Sergei Ryevkov chuan US Assistant Secretary of State Karen Donfried nena European Security chungchanga rotna aneite apeve thunga Russia chuan khochak lama NATO in laklen zela du lova Russia nayaral thuam da po adu heklo heti lai hian NATO chuan an chet lak na chu an ma ni inven himna tur ani thu soin engram ma in Ukraine in NATO azom chu akhap theilo ative thung Ukraine hian EU le Russia tenen ramri in trom an nei ve a ma se Soviet ram hlui ani angin Russia nen social le culture in zom na thuk tak an la nei thung ani Haitia missionary som pasari an ruk bozinga an la hren mi som pani chu chua zalen an ni vele ta October ni som paruk sang ni som ni pakhat khan Haiti khopui Port au Prince atanga chimlam kilometer som pasari vela hla a 400 mauzo misua rual ta chuan missionary som pasari an rubawani kha an ruk bozinga mi panga te hi chua to ni in alabang mi som pani te hi thlani don hren be ani nuwa chua zalen anni vele ta ani tarlan to angin missionary ruk bo te hi mi pa panga meichia pasari le naupang panga annia American som paruk le Canadian pakhat te anni missionary te le an chung te hi farha in tlo in an kala an omna lampana an ho le chu Haiti ram khopui Port au Prince 400 mauzo misua rual pakhat te chuan lambunin an rubau zuita ani November thatop lama khan mi pahni chua zalen an nia midang pathum te chu December thatira chua an ni thung film khurthu hla a an chua te ming le ni na an omna mun ero puanzar ani lo US State Department thu puang tu chuan ruk bojing ala bang mi som pahni te rang taka chua an ni ngei theinan atu langin US sarkar chuan chak taka ma alak thu soin pathian mi te tongtrai na le sarkar malak na chak taka wangin mi som pahni te hi chua zalen an ni vele ta ani Jerusalem Christian te an chep zela wangin ko khran huai tu ten sarkar thu nei tu te hna lekha an the lut Jerusalem a Christian te chu ani telin an chep chho zela Christian ngai theilo pol tam tak nena tangin vauna le nek chep na an to awangin ko khran huai tu ten sarkar thu nei tu te hna lekha an the luta an harsat na sutkian sak turin an ngen ram thiang lima Catholic Orthodox le Protestant ko khran huai tu te chuan in thurwalin Israel Palestine le Jordan thu nei tu te hna lekha hi a ran thavin an pe a politician te chu Christian te nek chep na konga abul tum tu an ni fo thu le ven him na lam na thok tu ten an thu an ngai poimo lo thin thu an ziak ani kumsang ni som pani chawatang khan Christian telaka poi khoina le nek chep na hi aluar chawa pui thiam te rongbol tu te ko khran member te le biak in te chu khoi an ni fo tamaya heng ba ka hian Christian te mun hlun le poimo te po ti chiat ani fowa mun tam taka chuan zalen taka in khom theilovin Christian te chu anom ta ani heng thil ti tu te hi Christian ngai thailo por then khat an nia ram thiang hlim le Jerusalem atanga
Christian te no chua chu an tum berani ti in ko ran ruai tu te chuan an thu chu a an ta lang Jerusalem le a che vel hi Christian te ta na mun poimo tak ni ma se Christian te chep na mun ani thunga sarkar chuan Christian te chu zalen takin anom thei tur thu sai thin ma se politician ten ataka anti hlotlin du lo awangin Christian te ma khuwa hi a eng lo hle ani Myanmar in India nena hel panga alam India than Myanmar ram chuan Manipur hel pol pakhat People's Liberation Army PLA atel mi panga an man te chu India nena an hlan PLA hel panga te hi Birtiken Rajit International Airport Imphal Manipura abika tir chua Indian Air Force IAF thlo na manga phurthlen an ni thu ningani khan police te chuan an soi helte hi Salam Somendro Tike Kalasana Ngongmai Them Narendra Toirem Rohen le Loitong Bam Rajkumar te anni PLA hel ho hi nikum Augusta Khan Myanmar a police ten Chinwin River Bridge an man nani PLA hel an man hun lai hi Myanmar Sipai ten India mar chaka hel ho an ram chunga omtelaka be puyan thak Operation Sunrise hun lai ami te anni India phurthlen an ni nuah hian Manipur police ku ta hlan ni in an ni hian chuizui ngai te po an chuizui don ani Burma Sipai ho mang angin KNU puina an dil Burma Sipai ho chuan hakon lekain state bula KNU ho puina an dila Sipai hian tui in tur le bu fai an dilani December ni khata tang khan lekei cholama hian anin kap trana Sipai lam hian tom him na tur mu mal an nei to lo ba ka ei tur supply an don lo na arai to hle ni in an soya an mang ang chuan KNU te puina an dil taringot ani December ni som pasari tlai khan kalai miau lama tanga silai ralthuam phur Burma Sipai motor pani chu pinkhung khopel chongtai le sida ulam an pana heng khopani a piso thi ta hna SSC lamin silai ralthuam an pe ni a riat ani December ni som paruk jingda riat le minute somli panga khan pale khuwa a Burma Sipai motor rual chu tapingkong khonung laba pale PDF ten lai puya an ka ba ka main bomin an lo bom le a Sipai pariat thi in motor pathum jinga pakhat chu a chhevekani tin sagain kongpui bula ong to khwa a Burma Sipai motor rual chu bom ani bok Kachin state main nong le ma man king kho in kara Burma Sipai ja som nga vel telna motor rual chu KIA 10 main bomin an lo boma thile hliamero KIA te hian an soi ngai lova hriat ani lo tunlai hian Kachin ram chu Burma Sipai te chuan leikong tuikong le van lama tangin an beina sa a KIA le PDF te pon thei top chu in an beilet ve ani mi ong khopui kin khokong penga Burma Sipai motor pakhat PDF ten an bom na Burma Sipai pathum thi in panga in hliam an tuar bok December ni som paruk jinglamdar som khan KNDF B09 Ramchin 6 mile GP konga Burma Sipai ta chulutin KNDF B09 le KIA Sipai tenen anin kapa Burma Sipai lam pali aya tam anthi ba ka panga borvelin hliaman tuara KNDF lama pani in hliaman tuara pakhat chu angai tuam hleni in thu chua an siam I township mokanin khuwa a Burma Sipai battalion 1062 EPDF 10 December ni som panga Zandariat vel khan M79 lai puin anwa beya mase he battalion chunga hian thile hliam anom le omlo hriat thei lovin Burma Sipai te hi anin khar khip vek kani Argentina court chuan nam anga in suat na genocide case in Burma Sipai te chung thu chu angai to tanta SSC chuan sagai nga PDF te bei turin pisoti sang thum chuang adin to ti in ziak na le kha chu helicopterin butalin dipin I ule tan se khochunga an the dar na sa hle Thailand le Myanmar bordara Burma Sipai om te chuan thu tharlom om vaklo andonga
military council te ralthuam ka chu Thailand ram china atlatrina voi thum ngot mai Myanmar lam ralthuamin Thailand ram afu to awangin warning an pe a Myanmar Sipai lam ralthuamin Thailand ram an kap fu le ani chuan ka le ta an wawani Thailand le Myanmar ram hi Thailand ram china Myanmar ral tlan om te chu Thailand Sipai ten ven himna an pe a December ni som paruk khan Burma Sipai ho lai pui ka pali vel chu Thailand ram chung kong puya te atla a hei hian motor then khat le ral tlan putar pakhat kuta afu a bom pakhat lapuak lo atla bokani Thailand ram chunga Burma Sipai lai pui mu atlak le chuan Thai Sipai ten kan kap let to ang anti ti in ral tlan pakhat chuan a soi ve bok official chuan Thailand lam hian thu chua an la nei lo thungani SSC te chuan I khang ram chawdo township chunga kaladan lui chak le thlang lama khosom pathum hna ataka silai ka zirna an nei tur thu an riat tira hei hian SSC te chuan I khang ram po an opna hnuaya a ommani ti a en tirna ni thein alanga hetiang hi ani awangin ee te ngai dan ani lo hle ang ti khomi pui te chuan an ringa hetiang thil an ron choi chu ta ka wang hian ee le Burma Sipai te hi heng lai khu a te hian anin kap le ang ti kho chung mi pui te chuan an lau hle ani December ni som paruk tlai lam dar thum le achan ve khan ko kare atanga miawadi lampan SSC motor panga chu KNLA ten tum thum an lo boma Sipai som velan thi December ni som panga khan lekin ko a voi thum in ka na athlenga Burma Sipai lam hi BGF ten an puya KNU lampo PDF pol tam takin an puya Burma Sipai lama captain pakhat sergeant pakhat Sipai lubok pakhat thi in sikon colonel pakhat captain pakhat telin pali an hliama MA4 pakhat le magazine pathum M79 mu som pahni le equipment pakhat an man sak ani December ni som panga zan khan magui chong u pakau ku konga SSC motor rual chu bom ni in Burma Sipai pasari an thia December ni som paru khan an motor chia pakhat an kalsan chu PDF ten an hal sakani Kaya state demo solama KNDF KL SSC te December ni som paru ka anin ka na Burma Sipai pali thi in pahni an hliama KNDF lama pahni hliaman oma ngai tu om an ni lo thung tun lai hian phakhan lama lung an lai runa sa in SSC pon longnen an thiar fowa mania an long chinwen luya PDF ten an bompil sak to awangin luidunga chuan piso 3 pahni kong hruai tua mangin Burma Sipai an veng pheizela chuchu PDF pol pasari intel khomin December ni som paruk khan an kapa nilengin anin kap zuya thile hliamero hriatani lo December ni som paruk jing lamdar kwa a pale atanga Burma Sipai motor somthum paruk chuak te chu PDF ten tum ni main boma an lo be na a Burma Sipai somnga velan thiani thlama sa khan rengun veng pakhata in chong pakhat main bom an siam na a an bom siam chu apu pal awangin pakhat athia pahni an mana an manjinga pakhat jok Johnson van biak lal chu December ni som panga khana borala December ni som paruk khan rengun iwe thlan muala voilia mani December ni som panga khan rampuma Burma Sipai thizat riat thei chin chu za som thum pahni ni in mun then khata thizat ero riat ani lawani zalenin atar landanin December ni som pasari jingda rukle achan ve khan CNA CNF le ZRA te chu tedim township tedim khopuya tanga mel som thum vela la gosing khua anin kapa civil mi pahni in hliam an tuara a khopumin mun him lama mi pui te hi an tlan chia ani hein ka na hian ZRA lam hi SSC Burma Sipai lamin ron puin ZRA le SSC Sipai ten CNA CNF te an be ron ani NUG chuan November ni som paruk le ni som pasari khan KNU military zone Kayan State military council le BGF som te chu
an silai nen man an ni thuan ta lang official news department PVTV chuan sipai som le an ralthuam man te thalaki an pechuak ani etuat CL moya thuziak riru an hle mai ti hi atop na ngai thlate ang mizo pingkhung khuwa atanga hlalote pingkhung atanga marlam sara sedo o khuwa hian ama atangin pisoti sipai thlop ralthuam kengte training anin pe a he khuwa hi sipai thlop khuwa pakhat ani an vain an niam ti ero ka chiang bik lo December ni som paruk zan khan PDF lam mi panga vel chuan ri chau chuak chi bom vati puwa an tum chu sido o khuwa hian duty an lo in da ru fur chuni in kan PDF te chu an lo zima kan unaw zomi PDF a mi pakhat an mana 125 bike panga vel an man sak boka midangero an tlan chheman ni a hriatani chanchin kan hriat zel danin sido o khuwa te hian kan PDF pakhat an man chu azana zanin SSC sipai kuta anda ngalani nasataka soisa in dop chu mual an nei nge yang chutiang ani phei chuan kan PDF kale jinga din munder thonga ding battalion anom ngai don ani shedo o khuwa hi hetiang zela an chat don chuan an khuwa hian PDF te kut ala tuar nge yang le khote ber chep ve tak ni si in sipai an thlop ngam mania PDF thu kho chang dictator le an ma ni thlop tu te nuai chimi ani angin hetiang maya en liam an ni hi arin omlo i thlir zelang